obi ti Ghana ha yesi onko ye adwuma bi a ono pese o kire de ope enso udu Abrokyire Abrokyire wo na kire adwuma ope da bi o na wonim de me ya ewo Ghana se bi medi ho ya okakra se bi o se papa kwachuma bi na yi Ghana de no obi aba opese ye hu se bi ona ye boss mami onkwa Abrokyire nkomu sa na ma no boss se munni ho obekom kura na boss no ode yi ni bia boni komo no so serve hu na gese ye kase okuhu ebia boss ana chef ansa na mu hu ni pakro but yen hwe o man Ghana so obi a pet quote ase yen hwe abrante ye adwume adwume se de osika 8 hours ne che so be gina sa ebi wo mo mami aye se bi wono wasini tim pose obi man so no wo no ne mama ni papa ni ho na ne mama ni papa wo ho kra na enkoto sen na mama betima hwe wo e na se bi wo ba ho ne bi a wanyini enti wantimi ameko school nyansa no dwuma bi ene ade but for one na ye kana se no de on de o ye nyama bebre wo hwe eye mes Ghana Germany ni ade ni nyina on na organize nanso no hu se da bi nya no nko an na betimi na ma nya mes Ghana nso ade aka ye den enti ese me ye den me ye adwuma bi oho na yensua de we ya oye on so ka se mi se na ni ji restaurant ho yeah enti oye nyina no nso sua se mo ma na kwan ho ko anuane no mo ye ho nya ko be betimi ye bia ko do bi ko betimi ye bia ma se de make unyi ni abusa eye mukiri no mo bae no obetima ye bia ma wadi be ye German for aduane no apart from nkuku na ohuru busa no which means Abrokyire baby a unya opportunity kwa de wo be ye bia na wo se wo take advantage na so ye bi free Isa se ampedum ko ye aduane nyina ono ye ma obo obo duane na o ni aduane o me aduane na ma anya da ntide bia na nka me koto McDonald's me ye aduane na o adaje di kom oh me wadaje papa me wadaje me wadaje pa ai da nya enua oforiwa na sibiom esanse nya obia e na wokoto no obi manso a otimi nya ho adaje etu ni hu si ho ebinum kra kwa Abrokyire so omfa nko na adwuma mu a anything of very crass obi be hu dia oye na oni mbintia edenti enam oba Ghana niema kesesem ne yakakabensem bi no obesi ebe hu they can say me bi obi ka so oye adwuma office oh me come office akoye adwuma aba ahun so for we say e ya homa so obi na ye omza office no akoye adwuma ne se eja broni apon adwuma na wokopra ho ene ade aprapra enso ne mate ha no sebi tafracho mu ni msa mo papa adwuma office obotai but kanokra na kire busua sai busua adwuma we na me ye enough form enti ne sebi kakra na sempo teku na me de beba no munso mu yiyi na sebi den bi na mi sia ma busua mu nyina matene ma matimi atene mu na wokaka kire o ma ene busua sai wo ye adwuma wo office no o uska de ba de wo ye adwuma office de ze iska ni nyebidi enti mami misa sa impression nti na o mu discover fie se emfanye bibia ne aye ne basa na eno nso no ya empempin medi sebi yen organa nso ho yawo fese mame o hwe awo snow panse obesori ahomache 3 4 5 na awoi ebi ho a eda -15 -15 na unamu na oba asasa etu eja na udim ne kadi ba ase echi mame na me de sempo aba na wo de etwa onuma ahomete ya ahomete sabre baby ahoma no de se de etie bia bi se manfo ka se maami o mie na yensu yembisa yensem Abrokyire Nkomo na yegusu asabre mene Nkosuohene yedi na me bia ahoma no de se de etie bia me bia 0302211701 4 lines 121314 030221170124 Fre na fa wasem bisa ebi announce wo contribution bi de fa bra o de ba ye be kan ye beti ama na me fa kwan su nchia nana ya owusu ansa sabre wu hwe dwumedie na sofo Peter wo hwe dwumedie e wo UK enchia kese Nkoma wo ene wabusia Christian Life Ministry fo nyina enchia kese Nkoma wo se visioning 2016 dwumedie no de ba ye nyina ye be ba beta wachi na em say honorable ahoma so mayenko honorable me mo achi mo akwaba ma me pato mejo so mo pom dise Adom ni kra me na onso na me Adom me mo nyina ma fuhia pa ye je so na afra mi free
Mami pacho me feel felible. Okay, honorable Yanko. Chia mini abra mama mpa so mana kwa ba mana. Yeah, eja I think come to you. Wa ba no so aja na da ya ma de no na de ato wo na da. Iru ampadu de amaye. Mate. Uni how. Yo. Yeah. Mami say wo si chira odi o chia mama nchia me sofo panyi. Okay. O that divine power ministry. E wa libo kromo a. Yewra odi for prophet set nyame hira odi for pa. Mami, say na video amunyi chire video bi a say ye mabunu no de ye ni Abrokyire sempa so far me nuanum bi mo so far Abrokyire o na ya na empempi no mu ka say na wo ka say me say Ghana for akwaduro say Ghana ni bi no ya akwaduro na wo hwa Ghana ni bia o ye bebunu bia prese o bebo bla as da chi bi no onyini na edu ne pere so a o simi de saade no abọ no ho bla na adwuma yi o man mu na ya na ye nuanum bi mu tu kwan a okoko dibi saa adwumadie no wo hwa ye ni ma ye ko Cote d'Ivoire yi sebi o ko he Ghana for mode ba o mo bọ no Cote d'Ivoire mame ana esepata wo but wo ba ni krom a esesen ka saa adwuma wo nko ba ba ye bi wa no ye na efelie ene ss efelie bi abehye mu enem ye ntimi nya adwuma no ke mu nya be man a wo huru kukomi che oba Ghana ye si akima enye video na mo ko twa ba ya ana munye nyina ehwe bia obaga na obaga se oye adwuma but we say say go beka adwuma kro a che se onua me ko me bia adwuma se na me ye no on kan kire bia ebetima hye no mu wie wo han so nkura se se me nya ko tu kwa Abrokyire ehuru gukom de adenti na me so me ko pa adwuma bi nye ena de bia no ye de ya to mo se bi nia wo Abrokyire se me hwefre no na me gi sika firi no wo je se nko bia obeka se onua me ko adwuma se na me ye ejimi so me adwuma Yo. Me say botie no wantini ye. Ya nkase Ghana for ya kwadwofo ni ye bisa se aso obi ko na owa adwuma na onya eno ho asem ne ye ka nanso won se obi ko Abrokyire ni ye ka zo nko hu nkuku ma beginning no obetwetwe ne nase je ahokyere eba wo so betimi afre 03 Yenu Evans ewa homa ne so okay Evans me mo ache mo akwa ba ma me mo ache na bibia boko de na me no boko na mo so Adom ni cry wo free Ele nyama se me free kuma se kote okay mi enko yeah na jumadi mu de mani age pa that's it mi obi a meta ko Germany but normally me ko ya na me ko sande me ni ejuma ko bi from service GmbH ni certification body of Germany me chia do fu nyina ene asante ko to chairman Mr. Otajiman ni na busia mo Berlin okay na jumadi o mu die no tembia me ko Abrokyire itan se me dia me nko ye juma ni mi sia de ma bebre every one now okosua de ene one now onkosua de one now kwanto si free so nyina akonyina na na ma me de ma hu ni se adwuma na wo Abrokyire nye izi sa edin se ne enyo na to work no the negative 15 no bi so na kwa adwuma no kwa adwuma na ba no wa kakra dia do se bia mo fancy dan na se fo na enyo no modi simpi mo kan bi so fa aware hu mo ye blo fo mo fi Ghana bi mo ko Abrokyire ko ware mo mami ni me ko emi sia bebe ene Spain ni Italy ni ade ni se e manu bi nso mo ye se min kumunya sa apart from se bi o mo station na mo ye pese min kumunya be ma ne e bo kakra be fa no de ne betina Abrokyire a se enyo ne kan na ni beti pe eno an no ojo obeja wo si wo because unya on top Brabani say ye fancy na ye ni form size enu so ka ho Emmanuel ye mo ache mo akwa ba ye ni me ma ne bebe na afre be free he le free boy okay ye nko afo a me fo ha adufa nwia marakue okay mi nyam pesa me ka say ye Ghana for na ngata na say branch na e wo Ghana no be prepare white collar job okay because of a suit office number time maybe ye juma wo kuku board near security ni the first domain pro guy be free police student by okita certificate kesi ba oba no no fe se juma na ye no na nye office juma ntino opese na ba mo abuso opese ye juma no ba me encourage ni sa ko du be bia the first salary buy no GE no afi no osre sisi agura no so ka chen so nje juma no ko ye office juma kura po a
enya de obi nti edwuma bia be ba ya gon bia te enye bia no na sika kakra be free ma ba ye de be boy ho bra no e te enye okay because ebia na un qualify so better president office na office bia better ho yo na ye do ko hon ma office bia betimi aye ai Emmanuel watu yefo Abdul Karim assalamu alaikum alaikum salam na pacha wo frame free pacha no ka sorry nti ukwa sorry wo me ko president we are Presbyterian nyame asundwe nkan and ye Christ asundwe nkan why nkan yo na pacha wo frame free and then me first time I'm afraid Adom TV me ka share mo program pa wow that nyamo and the first yeah that's it Michelle sometimes it's one of me dia re ko na me share mo ta na me dey akra sense ya chichore mpemo ka adwuma asem na asem kakra meka afa adwuma no pe yen Ghana for no adwuma de e adwuma ene nyi ya be medical wa han adwuma na ye wa ha no yen penny for no emboa yen because odi woni kotre next area adwuma bi wo ha ba kwa ye fu bi na wa ye adwuma no 12 hours nso nya ketua papa e be ba no ta ni to e fia no ma ye adwuma o next area be for 3 times esa akeni nyina ma chama ye temi tie ni nya adwuma na ma ye e so ye wotawo ye agiane no ye kinio ye obi te me de no be example adwuma no mitini ye odi ahoden no unim ye be ye nenso empenfo no se udi no kware ana o ye adwuma na omunim fie se wagini ama onye correct nenso no o pe adwuma no ye because enu na odi enu na benya ebi ahwa wo yire na omba ka aboti ye adwuma 2 hours 3 hours kwa obinya o kakawa ene chapter ye tie enye easy e wo Ghana ha ye betu ye after 200 Ghana cedis ye betu tax getting to 70 to 80 cedis o mami obeden when yo asema wa kan de migiri se mpanyimfo ate yenko boko ne yenko fa last caller sami memo ache mu akwaba ye na o ante bebe na udwum wa fidie ne kakra ma me anka mede beje aha ma menchon kakra e de atwe ho na yenko yo macho aha yenko e mo kan de no kore de do es afi su yente e sinya juma de Ghana ai ka se Ghana ni enko nanso ya nye sa juma for Ghana ha ube de na we sa ko wano nanso ube sa de ni na no so ha no maka se o mo ntimi nye nanso so utu kwan kwakọ hu ayi nkrofo man so abu so mo ye djuma bi an se kwa oni kwan se o mo ye ya reho enye kura yo nanso akura we ka so bi nfa se kan kura nkrofo mo se me mintini ndo mintini ye fi se ye nyina ye fe ye nanso wo bit ma bo ma wo so we sat ma kwa no okay ye da se eni nyina ne se ye nyina ye pese ye ma ekatuna office ye nyina ye pese ye botai eno ena edi yenya ena edi yedem sabre ye hwe eniema ekoso Abrokyire afotu oben ena ode be ma obi a afiansa okwa Abrokyire obi a ye be ware na kwa Abrokyire ne obi nso a ote Abrokyire afotu otiawa yo we de eja minyini saa mum ne nso manya kọ amanoni acha kakra de afutu kakra me de be ma menuanom a omo Ghana a omo nso pese omo ba amanoni ne se sabi nka ofa kwan papa so e de baaya nka eye se nse ba kọ ne namba bia ene ade ubeka ze me ye de kofa kwan papa so ene ofa kwan bone nso so de ba nso de ene ne ho be kirew ebi mu ntimi ba bewu ene ade nyina yehu ba bia omo da ti no ya de se de se komo fa kwan papa so na omo mbra omo ba megidi yese enu mom beboa ama niema bi ompese omo ye bia no akoso ama omo na awaye de nde ma me enei me wa hai me hu oba nne na me se me wa Abrokyire Ghana me kan ya sipi se abayo me wa Abrokyire mpese me ware oni me ba bia so so be pre enye fi se bita